Nah ini nasinya kayak gini, autentik.它在里面有垃圾，kayak gini. 这样下去吃来，好啊来。我们还有柠檬冰耶，小清新柠檬。Nah, sekarang ada di salon. Nah, setelah kita makan, nah Kanjeng Nyonya antri ya. Ini salonnya lumayan rame tadi. Sekarang tinggal gilirannya Kanjeng Nyonya. Nah, ini aku mau potong rambut sekalian, panjang banget. Nanti kalau setelah dipotong itu akan terlihat lebih tembem. Ada. Tapi wis rapo. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.多忙，真的忙。花椒再加粉。日料，高丽菜，我不要了。我觉得它的打汤面煮的比我还难吃。真的吗？我觉得我煮的打汤面比较好吃。它是很咸。好啊，辣辣的，酸酸辣辣的。好。它这个是现在软味汤。哦，因为高丽菜都开了，我看一下。对啊，我们好像炒不出那个味道。这道菜是蔬菜软壳鲜，那酱料要帮各位直接淋上去吗？不用，另外上。不要干。各位待会如果需要更换干净的空盘子，再跟我们说。好。好。加个板面，面哦。好，就在下面，你那个夹一点。那个鱼等滚一点再吃比较好吃。鱼啊。还有入味。入味，对。它现在还有开吗？收了。Loh, pancinya autentik. 加这个酱很好吃哦。对，我是喜欢这个酱。哦，那个Nah ini kepiting.
这羊肉那好好食，足甜的呢。外国的，你食看来无共款，甲你买无共款。哎，你这红色的是外国无，的，毋是红色的，白的，对啊，最好食好像的，是紫色洋葱吧，足甜的，两种洋葱。而且它很黏，很水很多，哦，好食哦。对，对，好来，哇，这个够味啊，我买啊，你看要加一下，加一下，这个。哇，好鲜啊！哪个很咸？每道都咸的，鲜鲜酸酸哦。这有劲。咸咸酸酸辣辣的，我以前总爱吃鸡，哇，比较香啊，它比较新的，炸的比较香。谁还要饭的？够了。四碗饭，他已经吃了4碗饭。它只够本。那洋葱很好吃。肉啊，你那个不吃肉，对，爽。对啊，那鱼肉对，这块不行。Ini kita makan di restoran Thailand bersama semua keluarga nih Kanjeng Nyonya. 8 orang termasuk saya. 哇，好香啦！所以我跟他说少啊。这个是用椰子奶的，对对。等一下再多要一个碗来。红渣渣是最好吃的就是这个东西。哦，清新。摸摸擦擦。加加有什么办？因为那个糯米会胀。它最你知道 Nah ini momo caca, polomi, ada nangkanya. 好，加点水。还很甜，不是吧？这个是吧？珍珠奶茶比较好吃。你那碗是什么？这个一样好像，它为什么你的颜色那么黑？好像一朵啊。它颜色有黑吗？它只是没有把它拌开哦。它的料都在上面啊。姐姐要尝看看吗？呀，因为它有吃的。一下3000，我猜3000多，8，没有3500。应该3000出头吧？猜对的人出钱。那很害怕，3800，可能会是我出钱。那我帮您做整理。 Bismillah。上面那是什么？不知道，姐姐尝看看。好像是石榴，这个什么？石榴啊，是不是？来，有没有甜？你这个比较没有甜，拍的这个好甜。好甜，要不要加水啊？不要了，加水味道不好。好吃吗？很清爽，只好我帮你点的。你这个不错，只是太冰了，不然这个很清爽。杨琪，你要揭晓谁最准你可以加这个多少？3800啊？什么？猜多少啊？ 32啊？ ？33。35。那才多少4000。揭晓了吗？那最后一个。 4000啊39。好像也不是石榴哎，这 QQ 的，最真啊！最靠近。吃完了还想他吃吃完了啦，一口都没完，因为一口没良心。没良心。你不早说，吃迷路，我的天哦！我哪知道你吃这么快？哦，那是有冰啊！太冰了哈，可是不错啊，很清爽可以。做热的吗？热天也算了。这就是冰的，你要照怎么做？它那个也是做热的啊，有些可以做热的，这不行啊。它只是吃冰的。我就觉得可以，跟它讲一下就好了。柠檬本来就是比较开胃的。买春节嘛，来进去。
关系，他那个亲戚哦，对啊，讯息应该是在这边吃吧？过年大家年夜饭在这里。年夜饭在这里吃，大家都省事了。年夜饭在这里吃省事，给他们传。爱拜祖啊，没煮哦，免煮啊，对啊，免煮啊，马来西亚里啊。买菜啊，爱拜呢，对啊，简单啊。爱拜啦，你看是鱼哪一家比较好？然后鱼不用，鱼我自己买最好了，哪里讲啊？我讲啊。两煮啊，对啊，你讲你讲该个洗，你免讲一定爱鱼要我买知影，我知你影，鱼要买洗买就好啊。我即马买一斤的不是，伊买洗买，伊就惊讲啊摆啊无摆。一个大好下，无我较早家咧煮，我敢唔遮大好。还有听到没？哎，你都要吃少少了，不能一吃太多。个菜只要买几斤。二进循环嘛。不过妈妈应该都买青菜比较多吧？我拢买青菜对啊啊，鱼啊嘛买清脆啊，我拢买好鱼啊。可是你可以冷冻，即摆人迄天气咧好吼，你就先买起来。我就买起来啃啊。人个船啊转来，我就买转来买起来啃。但是差不多。听不懂。 Nah, ini wis kenyang. 回家还要拍摄。对啊，给你较烧热啦。 Ini mau potong rambut bersama Kanjeng Nyonya. Aku digandeng erat kayak gini loh. Oh, elah. Ini mbokku ini. 好像没有人对，晚上比较没有人 bersama Kanjeng Nyonya potong rambut, makan kenyang potong rambut. Oke, silai. Kanjeng Nyonya cuci rambut. Di sini aku nanya potong rambut itu berapa, katanya 4.000 mewarnai 2 warna. Wah, mahal banget ya ternyata ya. 2 warna itu kira-kira 2 juta. Kalau 1 warna kira-kira 1 juta. Jadi lumayan mahal ya. Terus kita harus merawat rambut kita. Wah, jadi mewarnai rambut itu nggak yang murah, nggak. Mending rambut kayak gini wes lah hitam. Karena rambut A ini hitam banget, real hitam, tanpa diwarnai. Ini pakai brand ini, brand Marianila. Jadi mahal. Nah di sini tuh brand yang untuk cuci rambut mewarna itu pakai itu ya, La Perli, Sweden punya. Jadi ini tuh organik punya. Jadi lumayan mahal, Marianila. Sekarang itu jam 7:30.